pareye abantu bakunonye Tanzania abagote naiga bagole ndagira bamanyakore gakite iyo yobogima bwaito n'abagusi twana komanyanga kisegi korwanukire cyumbu igaiga twana ko waratse cyumbu abantu bamingo banyari bari ronda gedemba de montegere yari bari yega yagambewe abarayi bagusi abanene bakumete historie ngima ozipi yobakinwe tabane yari bariga korumo muhanga James Nyamweya omuhanga andu omanga omuhanga minto Simeon Nyachaurari omuhanga Professor Ngei n'abaganga abonzi bagambega omuhanga Machogo abonzi binabantu barwete yari bari kitwana otwara obukaya yubo n'abantu baje bakubona ngena cyumba abantu bamingo tigamba tebe ndongo likichikura iziko ikanachaga era sengenchegende ndongo etana na iziko ngo likichikura cha Kenya cho president bora ni numwatebe ndiki go sentike ko likingo tara kuchikira sengo genda komotagete ngende wakabanda maginaga ngogenda beruya abantu basabasibula banakamagina abantu bamingo tigamba tebe abahuzigo basiare karete kenyeye uno mwaka nyachale kutunyulia korubodwa paka kihanja paka mpeketoni paka kirase tego toka ngani intwe tutagetoka kole bintu iga biko chikosereria abantu baite dieta bitagwenerete na ende siasa ituko ndiyo siasa gusiga jana kogera tochiko itera manyinga na moda yote benye ngechika bili hapana likichikura ne haki ya oko likichikura lakini likichikura na masikani n'obwanchani na kozika abantu baito bagusi ebanange egendo keri akale kana negentekebe na enda bamura bari barengega barinda mwananchi aba muraba ito bare bande ga bagusi no bari na barwe group eri na bari nduko genda tole sobo bona nichikura togo likenyengima muisone ne munarenge ekuti muisone eri na hayo narenge mambi ko enda de mazai na ro ko likichikura umota geta abantu batiko ngakama geno ase ni towa na abaso ira abantu bamingo titoba oita berege wono gato igore echaptenia lakini mama yega abantu baito esta ile yo kole bindebi igeta ke toko hayo kwatana na abantu baito bagusi mari ngende engeze kabire na enda bagusi kito wanja twatana nekane mwanje twatana nekane abagusi go to tere na amo 20p oise ko rama ngana abeire ga nonye kware korola igoro koru ol karau ese yangi serikali ese yangi serikali na ende tikaba tingone kongaina ngaina abantu boene molinga abantu bakanire bono batake to bogambyo boye chenje nya na ende mumanyitenga inche none tayare kurusie sati to tukie gazi tutu arobwanche ke abantu baminto tutu aromalembe lero iga unatoka Rugaiga kogenda vile tunatoka hapa leo kwenda kushika yule kijana ambaye alikufa kwa sababu ya maneno. Iwe leo ndio siku ya mwisho ya kuongea mambo ya guns na mambo ya violence. Hakuna shida na mtu yeyote, viongozi wetu waelewe wote. Hata kama hatuko kwa chama moja, sawa, sisi ni demokrasia. Hata kama wewe unataka kuunga mkono serikali, sawa, hiyo ni haki yako ya kidemokrasia. Lakini kumwaga damu, hapana. Kuua watu, hapana. Unasema matali boyo? Kupeleka mishale kwa mazishi ya watu, hapana. Kumoja meyo, kumoja makombe, ese mirela bantu bakule na mwaka tujuta bantu. Omwana uwo baganda. Obulo bwechoni abarayi barana abange ngo bahande libaga babere babakwani kumenya kwenda abambira bande basita abakora igikura no bali mu mbari kiri bameta ko rwojari no gora ko wetu tunabande lakini igonda abange babe akabayitomere na kamaraje
kamoranje abarayi bayitongo batebinde endugu yana birundu ibi una mokori chikula nyali baliga nonyemba ibanu mokori ko bata yoga abuno kengo na Richard Tongi mo bateri konzi tobe ko molembe aseke nyureke gyanze ito zama ndali boyo kwanje ne ndo base kutubangia abantu baito n'abantu baje kuituga aba kwa magana aba kuituga kako mugako justice maraga ba kuituga magana n'abantu bamito mbozo bukyo tutaite kwera tara kusiga ndo base kwanje keteke na noma yedenga abantu banyina bali bazedinda mwananchi nonye bali tole kama united opposition twezi tole timu yemo totonga buna netu ko wataki sivuna yoinje wataki ko wataki kashagwa oinje wakuna ko kuna Kalonzo oinje wakuna ko kuna Martha Karua oinje wakuna ko kuna Eugene Wamalwa oinje wakuna faminto na mota yeto tuchako fitina uchainawa bwana towe kama zikani naende bali wao tona balabu ya opposition ndo kwa mbele mara balabu toba ageze ngora tozere ya za tola mabera toe bagelo totokenze kyara ya chiru na ya chiru ndio tuna gurutwa chaka mangana ya gurujanzio kwa nilikuwa kwa jiba election baka yorete mletia to letenye ko rukarao abanda bantu ko bazo ande vile niliwaambia hakuna wananchi sisi hakuna siku mtu atakwambia hapa eti kura itaibiwa tukiwa wapi sasa maneno ya jana maneno ya juzi tukiwa na baya election hapa nyingine tuko na mpango we will protect sisi tunajua vile tunafanya na nitawaambia wale candidates wa kwamba vile tutachipanga tunaanza ni haso ya kupanga vile tunalinda mambo yetu hakuna vile na ndio mimi kwa sababu ni biga na ndio matembeji kwa Najere kama njema ndina wange tule naende ko yana tule ndira hange ono doko bala starabu abana bamidora amoko yikikura mwezi mwanje twezi dobo cha gukwana kero ngo kwana otoko era forever umwana ni wanje kama nje kaisa mazikani haki birundu bwana kwa mwedio lakini kama itawa nene wa nyeli wa no wale ga babere umwaka machoku no wabongeni sena takara iga ndo kumutiga umuntu odio magali ko sisi aere era wako na wakizanzibar de yamo aba minambaze ko rowe mwali wanje women candidates kamaraje kwa wana ko hiba wakwani ili ndio na matanga hiyo microphone ile Mike yele yele aya maji chakira ndangani umwaka ongea tukwani na kwa nani ngane ile mwenda ngea mkeweka 1 minute ndio nyoka mwana aya abo kwa mama Omoyali bali mbiyamole mwanakoro mutwe chibuto gotanga yaro nachira ekiagere ngetukiaba asenga igatukonya tetobwe tagaria wana mani kaitekiri bitanga nyora abori tusabo kwabera sabora batenongi manchiro sabo kwabera ku manchiro konyuwa naende kurero manyanga mwana batebe tikale chikule chichao choleyi baigure umwana oyo iga nerenje nabaire manchiro komama go entene tanani
ekomorembe ebyakabere ebyasala biregaiga nebinene mono ntotagetiese tokutara isiko ati kuno kutunyerera natoba ekulotwala luwanisobo seitu ono mdatara kuchinyeri ntekuna kumalwanyo motoka okonengibyana iwe lero nabasorora wetirasi emyaka yane lero ode bwensi obwate kokonegetekebe tigatige munatige talobero konyoko lwale lwani kulamina nakule none bwosukuru lero urachikoilege chala wateke omuntu ode bwensi ayabono waragerigwe gotonganya okoragerigwe kyasole nakolire nandiri okwana marakabere lero nakolire omuntu nabaire Fred Okengo como guardia abatore como na bari batari aiga bonsi nabaire gochase muri bakonye totambuke ekyaro mugambi nagambe myaka 17 mugambi obunobuya wira ninka kulikusi abana bamagoro babaseneta komoga baba bachokuga baulundu Oruwa n'abandi bose bone turakoze amagana ariko bagetoki bonzaza kumutoza bagetoki barenga bose bakira matyanjikura yamuno shiza chaire mheshimiwa Anthony Kibageni. Asante sana. Abantu bamintombi yamule. Mogo geti. Okuma kwelimo. Kati ni kuma. Kuma ruto. Kunebirenge. Kuma. Kuma zariri. Kunebirenge. Okengo kuma. Kuma zariri. Ndete como tia como raio ipo ogoro Fred Okengo Matiang'i igoto tagete kuateba straight kunogo ndokoro kusimba rati otochani naende nomaetase tuwachagete sabariye naende sabariye ndogendrete motara eng'ereye ekorokurugia mruto rasima togwaterane tokunekonebekanse kariboigo igo ekororote tokugwaterana na Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka na Edwin Sifuna igo nokobeke eng'ereye nse kariboigo antongare William Ruto atumie kota ala usalie timu ya Ito. Ayengi kota ala Sifuna. Ntayetemba tayabiga. Esa igie ni vitu wanyetagete. Kwa hocha kutobanga na kutosonia na kiko kota ala na His Excellency Fred Okengo. Abanda utatumie kota timu ya Ito. Ntayetemba tayabiga. Ese himwa chakire nje Kibageni gongo chokoba sieni bobesana twebona ni basabega abantu banyalibali muri tayari tobabo gavana ntangama yako igorodo kama muri tayari. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Abantu bamintombi yamule omwe Okongo wala natalire nalibali n'abantu tosigete
Lero na chira mtagete monteviye inira magana ko chinyapira. Na wono mtagete motu wala jisenya yake umu. Mwageke no wako na jisenya. Wono kora se sabaje ntini. Toka yeto ko meru toka toka ekra Dr. Fred Okemo Matiayobisi. Na kala ko mabe ko bisi toka yeto ko sali. Agera kwenda kwa president wala katwara majeshi hayo. Barwara ina hapo. Korunya ni bali. Bala kama tena Dr. Fred Matiayobisi. Wono ndaba wanje sasa swali kujara mtu nani pia. Mwaroche enda tuwa na chikora nyashionga na wachikora chiake tukoro lokana. Ndio pia kwa na mwana kwa matani Jesse P. Ndio wata na matani Jesse P. Ndio matabiye mwenye nianga ndokianga tolo ikalao. Ama ngine mikoro tabigocha beka. Ndiye kuweza ndo vema. Mateni huyu. Kikosi chigocha. Lakini chukua sauti. Ndio 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 raya. Lakini chukua sauti. Mateni. Lakini Brahmano. Tahu tak kita harus biru. Apa di sini? Biru dong. Umasike Sita Fred Okemo Matiani pamoja na watu wa mindu wa Kiungu. Uyu noro mchuito mwana ase kaunti ya Kisii tuwe togeria. Abaisi mbata basali mchia. Lakini abantu mbale babere bacha kutusali mchio Kiungu. Mashallah. Simba! Simba! Simbarati one. Tuanjile kama Mungu leo Simbarati. Kumuranja watu wa minto. Ere tuachira baraibosi bagushya segenze kamo. Toira ni Kiungu yeje. Sasa weka matanga lakini. Wanjira matoto ayara akora kana yabanga obabere tarla kana wanjira tamba ikokora laimo tarla kana murasha sore naimwe toba tobe kusiye tobia tobe komando to Fred Matiani derwa kalibo nasara naimwe chairman mtugate mwina kwa ni ngekamo ya Virundu mpaka tokosaberaba ngila bali bake umwa mabera era la bake era la bake ngila bale bipo njeko
Omonte vale como ati kolusongo kebaya ndintu wabwate shida okaika musongo etawoni kabantu bamintonto bwate shida ekero twaika keumbu omwana twabegetegaiga tabwati amang'anayo omunyali bali asenkoro etoka musabaiga omochero letire tokoreki ebezalaka tokoreki lakini your excellency kule anataka komisionari bali atole moyo asante takwenda akende kutoka chibesa siema bero ya moro ani kuno ndo ko kusorogea no mami kuli bali chikola na ndo sipiji na kwa tebya wanta Kilifu bande bana baba kwa jinda okay Kilifu bande Gloria. Okay, one minute. Gloria, and then you can say you have to follow. Mimi ni yule anaitwa Gloria Omega. Nataka niwaambie leo. Mkituona tunatembea kwa nchi. Ule Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna, mjue njia ya Daktari Fred Okengo Matiang'i ndio tunatengeneza. Nimesikia watu wa Mungu, kwa sababu huko mbele safari tunaenda ni ndefu na inahitaji kila mtu. Harambee! Na mimi naitisha kiti cha Women Rep Kisii County. Mheshimiwa Kesairo, leo mchungo wetu ngae bwana. Leo wako kwa mtotore. Mheshimiwa Innocent Omiri. Wasio ya. Kama kwa nyete ondele tekee meya mwanzo ndio wasio biro. Mheshimiwa Innocent Omiri, then Mheshimiwa Kesairo nobadia 1 minute please. Harambee! Harambee! Abantu bakugoza kubateranya kurugo basi twarora magoza kwete chikura chititangani mangana yako koruwa basi tana kokorwa kesena abantu bakorwana bagulirana mani yango bachikura mangana yitakoba ma to gasilo mwana iga umwana umusinini asenge jwegisege cyo abantu bari bakorenda ekyo mwangire tobarusyo mwangire wantamu
Asili amona hiyo unakwama kirego mokome wana Mungu mshoro. Haya, mheshimiwa Wadia ndege ya mo ndonyorwa abanyari bari bamitombya mole Mwanukio koboko igoranye wanjute Dr. Fred Okemo Matiani. Your Excellency, enyombe ya Kenya igere nyomba ya abana abatundi. Etekeire omuyuri nedole edisciplinarian. Nakiako era njembo ko support no nyekindo mu engineering. Abantu bamitere byabo zere bebe. Moteya chikucha mo. Abantu bamwito egendo kyangecha lekere omwana akuga abwo motonde omuchimboga abanyegocha goteba nalinda mwananchi nero yarente tobochegega kaki abantu baregarime bagwetanga ekerundo bakoyenda keroka zegiki barente tazaye loko tuchaya uzai kutuchaya loko tubasalama sikani wasatari loko basalama sikani omuntu olimanya agoteba n'abanyari bawe solonga azyako bahoro kichimesa ngumuchora more nande gumuchumbe chengare kene abantu baminto muligereria abagikoye kibakorete urukaramu abagikoye bae gas abagikoye bae kichimesa abagikoye bae twamato abamara batagwati abantu nambare ndere twabangi nororo abato yudi bose bajesarati abana dasaba sisi haya tukole no mheshimiwa Besairo mheshimiwa Asante sana. Jirani wanyaliba bwana sana. Abagituko abayichirika. Twabere to okole biashara amu. Linda mwananchi kalitoa kweka. Your Excellency kwa usabebeni bala tuja unalinda mwananchi. Ugatoa masiseni. Alafu tukabandulwa. Ega aje tanga ni wako magenala. Eya arenge sifuna no arenge ime kibage ndi na nje. Tina wote bantababa ya. Ebi bago byakande na bya kutama. Iga tutaendelea kufanya biashara hapa. Abantu baminto koja abantu baite biashara. Ekiagera abana bantabaya nande bako support Fred Okemo Matiani. Omwali. Linda mwananchi na Fred Okemo Matiani. Ibo tole mali singi rasma kuli chikura kukelekwa. Na keleke mwali. Iko bali bako tebanga nchikolinda mwananchi na Fred Okemo gendo kali. Echine chibuchinde. Lasma kuli chikura kenegima. Na ikura alete ubura ibushiga. Serikali wocha ingeweza kurauna Fred Okemo Matiani wapata na Kalonzo Musyoka na Edwin Sifuna na Rigathi Gachagua. Asanteni, tutembee pamoja. Harambee! haya abantu baminto Dero tuwache kotebo omwerio gwekorwa na kisegi gusi omweri gwekoramana omweri gwekotario marenge kwerwananire wanchire na totikamana ya bi Nasao itomu yaba saseni abantu baminto muyamono